O te o folo fa ba fa talo fa tu Samoa lau fa forma wale dei vanga o la fiafi in ua sa vali antu le vai o le wanti fa ma la fa miru tu te dei le tu la lima ile taimia matou yao jero nei ia le tautua fa wa fu male unanga alau BluTV e mai se le porkalame o le Tautai A'e male manuia faiva o tatou tiro Tautai A'e male malo ia be se fo yo le Tautai A'e male saonga le mu ia lau fa tautenga ma lau fa tama soali inga i le yaso aso lulu le nei lona lua o le masina o Novemba masina se fulu pale tasi o le tausanga lua afe lua se fulu pale lua a o e iai le tautuaina o lou ainga tautuaina o lau ekalesia o le tautuaina o lou nuu tautuaina o lou tu malo ia o lou atunu ia po o le tautuaina o so o lava se matala langa o whaalau tele i ai o ao e mesi o taleni ma mea lofa o whamunianga le dua o whaamanu i ai lo soifua i rei vaitau re soifuanga whaamalo atu ma whaavitai atu ma whaafira i atu asiata ia mare tātou porokala mele nei vaenga ole a fiafi Tautai A'e male manuia whaivosi o tātou o tino malo le soifua baua malo le langi ma tafi malo foi le soifua lau le lei ia te oe Samoa le atu pele le loto le nganga ia mare mafufang o le atunu ula vatante mimita io e fia tautau io e fia fasoa i tangata e leo ni Samoa ia o wo mapaanga e mese fo yo tatou wa tangata fo i e mai atu motu mama watu o el Pasifika tate fia lava e failoa ia o taita o le Samoa ia walanga e se i lava Samoa to e lau walunga e se lava si o tatou tino mai atu no mo le lalolangi ona o tu maanga o winga tau nga fauma o winga tau safia ia kama fo ngale pe ise me de kanga pe ise me de kanga a fer wai mai ma me o pengi mo pengi ku fo ie fa lima lai kau kanga ia fele le ma di ma to no tanga le ie pe ia le o le matua se kueli palengi ia fa tu sa me uma ai le lo doea o le lima sefulu pasi se le pasi o winga yo so tanto o Samoa e lima fai ona faangaloina tama fo i e fai kanga i lo mai por me eu e seki por me fo e ter o seki io ai pe wa e por me fo yo le amtua io wai le manava la e yo ti lava mai mole o fo linga va ia le fa le ma si la ile totele io o lo se kueli be o fo lo fa talo fa tu asiata ia te o Samoa le antu pele lo to malenganga po fe la fo le tafor ke lo pe le fo wa ma mai ai le o naga le tautua fa wa la BluTV e mai se fo yo le proclame o le Tautai A'e le nei foi vanga o le viafi ia fa malo antu o folo fantu ia fa afta tu malo le fa totoa malo le sa ili malo ele to fingofie ne yaso le usu le taiao e uile fo o tatu le sama ia ai sawa fo le sama ma au mai le fa au ngaka vo ile le fa iva to lunga le taimi o le taiao ia ai le mafailo fo yo na tato fa mata ivi ye de lo taimi pe tau te fa mata tasi awala ngai te tau lava no tato tu la ifa fita pati na yo lima e o so pe se aila ia matuilo mo o fo te sauni te alu te fainga luenga ia wa ale alu fo e fainga luenga ile atoa mai le tu pe po le tongi ia wa fo ile lima ina ia maavanga lima ai tu langa o pili ma le tongi no fale ma vainga fa pena malo la le tautua malo fo ile ngalo lue ia ele fai ngofia te fia fa malo antu ia te autou le fai le fai vole fatu ai ngatausi iyo or kamale tele na upuia e tele tala ila to fo ia le usul kai au fenga ruenga o mai usul kai au fenga ruenga fo mai e mai la pe la no fo tu to mo fo ko manga i kanga kai ia a mata lona tatangi sai lingir kanga kale tele na lo fenga ruenga a mata na fo ile le alama ngar ko ngofo le ma ai le lo mai o le anu fa solo antoa i o kilingi o vanga fa pena va tu fa fonga samo ia e me se fo le tautua matavela o le tautua tua vai ma le tautua tua lima awana yo tanto tua asina mana yo tanto mama tutua matina ma tutua fa malola pe te fainga luenga pe ke le fainga luenga a o e faia se tautua ma le tausinga o mantua
e sili le na nei lo me uma io tango e puti si fa manguianga le na ia wai te ua e tele io e wana e pe o le tama manto o ino ia tupu i vao io e wana e pe o le tama le na o tupu i vao wa fiwa si ona tina o tau fau e fe a watu le ali fa ya kuia i le li inga o kupu i vao e sau wala varanga fenga ruenga io e fe nga o le usu e se urupe io e sau ko e arua ku le uri ko e sau ko e haru le afiafi fa ya tuia e sau e fiu e se unga lupe na o na maua mai vai atu fa fonga tau mafa to e umantu ai sau se ito manu o malo ma se ito fa manu yanga le matua e o fiu ala fa ya la fia le inga e uso e fainga ruenga ti nana fa mai le pule se wi na ru le fale wala vale na ru ma futa si o to rum se fa mai le a mai mangisi nga ruenga o kaya o makara kaya ya ai te tau wa na fai ma e afa pe fo o niso o to o sacrifices a to nga ruenga po le nga li sa fainga ruenga fatasi ia wa fili tama po tina you know what ela uno fo tausi o ta mantua po mantua la vai ya ela vai o e te alu o le mau vai tongi ngol tantu fale male ayo le aso ya o le matua se lau pasengi o le ngafa yunga o moni lava iyo ai tango lai apo mai la manuia le nai le tausi matua e mo wantu lo la to va folau ai fotua i mai va antetele o fa manuianga iyo e mo wantu lo la to pau si o la to pau mo li matangi sa tau wala lai manuia ma to pule manuia e mo wa ina ua fa mana vele tu la to fu ngaruenga ai na ta pena le pe a faiolena fa maoni tu singo mantua ta pena ile fa filo inga o le matua fa matua o manuao o fa manuyanga le o le a fea lo ainga me se foi o maru to lo malau fana ela i lau tua ya ta ua fang e o le ta te ya ile amatanga o fa ta lo fa male o folo ya me se foi fa malo ya tu ya ai ta ua foi ina vaenga to ti manta o penga o le tautai ya ma to fang wa pumante ya te o ele tele na tom fa e su nga ruenga o ngor musu e kausi maku iyo ko musu ngo fe se fe working am tama ya o tatu tara no foi le vai ngol si foi tangata la wa ia ia mantu o lon do lua fa te tainga ya la wa tinga ele ia mantu e tausi o ka le matua musu le e lo fenga ruenga e fiur ko ru ku le fenga ruenga mantua fia no fo ai na ona to ai to nu o mantua ia po mo fo ile va no e tausi mantu o sion tolu bisi usur kaya o mafoda kikele feri ke ola interview le fai ola o mantua ina una we so se nga ruenga le musu e fai me ai le fale mantu na va pena va pe o ele ma we le mele so ye se te ola le o folo vantu pe fa daro vantu to fa malantu asiata ia te to uma le ni vaenga o le afiafi ia me se fo yo wo ma ba anga mai le tanto unanga ale BluTV ia me se fo yo le porcalamio le Tautai A'e ile afiafi ma le afiafi fa malo antu mo folo fantu na ya wo fio yo le tala le lei fa fenga nge tulangi mo to fo le tua ia fio ngai patele ti akono ia ma so se taulangi ngala fo fa malo antu ma fa vita ya tu le talo ia wa apo manu wai manuia lo tantu tunu ioi wa tufi to fao le totele manuia ainga manuia fa la potonga tu malo me so antu ia ono lo to mo a wino to favor a walo tanto va tapuia maletua e ala ila tau tatalo ioi ia tatou fo ia na manuia mai Samoa fa manguia inga fa fengainga fa ile lalafanga ma to pule manuia ma sau no sunga fa fengainga o mai ia o lua ina o ini usila o male manuia ioi tu ule ai pia o ele tamao le ainga e lo fale le lo to lua ma ai fa nau fa onga va ai po le ai se fale sai le talanta yo ile fale na la fa to ai o to tu na le lo tu ma fa ma lo si fa penga io mai lo la ia le ma wa manuia io ma wa manuia ma wa nga luenga io ata ma mai le fa nau io nga lo anto se fa fea e to fia ni jo tanto ko ka manga ku ngai fa fea fa tu ai fo nya
wa ore ngani o tanto pro kalame o le fangu la foi ma le fa manantu wa to tu ma to tepa ai to tu ma to tepa ma tu ma tilo e pe o le tala le tama na fa vela ina lia io ya ma to le ana to o mai ai to tu ma to tilo ma to tepa i lau sa valinga fa mata na fai ngofi nga fai ngofi e amu ia ila to fo e pe na ona soifua e ai Samoa wa le vana stand by e tu lan to no fo mau mo lan to fa manu ia ngai nei ono nga luenga fo ina sa na yo lan to matu ia oni si fo e ala ese wala no tato fai malanga mai e masa ili manuia e ia isi na matua fa ta amilo i le vau fita ka mia ku i poroka mai o nisi o ila tou i na ui mai tūlanga fo i leo le nofo tia peita iwa manuia ia ele o muta le tatalo tu i nei fai au fa ngainga tuli vai wala kasi le vai nga ta ua fo i ya ma fa so fo i masia utama fa le nga te mana nisi o na i utama fai au te fa wo ia e tasi le vai nga ele ma mai fa ngainga tau langi ma le pai sino nga ruenga le tua ele mama ya la dole melea o le fai mai o se tala ola ia kam fai ko pepa le la ka kalo ku ya manguia ele so nga fa le ai se vanga na se fai fe auto lo le ngaruenga le tu e fa le ang o ngaruenga na mama le na on sa no me fa pena ai e fa so mai se o tama fa le nga me se for tele o o ke ka ma fa le nga ngai fa wo ye ma fa tama ye a umona mai se for langa fa pena koe kuri vai ala ia koe sa ile kuile tu fa mo le fa ka u ke o mama sangia up ite o mama sania up na fai ia asiata mo na ainga ite o fa mama sania up na fai ia la fai ma na ainga ia pai ma fa mo le crunch la tono fo ma fa mo le fai la to sitseni fa mo le fa pasi su enga fa na fa mo le aver nga ruenga la mo manana o yai io ele nga kala ina umana fa ia se fo le la so o sa upolo kalame la vai fai e tele au le taimi o te fia whaafitai mo o whaafeloa i ma whaantalofa fio yo le tala le lei mo o tau whale tua e kau ke kakalo uma e tau te tatalo uma e tau te lolotu uma ai fai va ese a lo pepe malau o lunga lo lantou foi ngā luenga fai mo lantou faiva ia ona o le lantou foi le to finga mo lo lantou vala aulia o folo vatu ma toi wha malo antu fio yo le tala le lei po o fia lava le fata fai taulanga whaafita iantu i o tau te talo ia ua manuia i fo i faiva tele fo i fai au ia a maa fitaui olangi o wha manguianga e au mai ai o pomonia o take savali e se mai ma maualalo le loto mo ta whaafita i le tua ele masani pe fato a masani ia e anto pule mai wha manuianga me se fo i o le ala le tau tua ma leo unanga ia e fia i le loto te lo fo i tanto uma le mafuta ma le porkolami lona amantalia ia to manatu ma a fa pe fu fai ma kau fa vai lo tau tua ma lo fai seu fai au ia nga ia la to fang wantu ma tanto por kalan fai fo se tau tua mo la tau le ngata le tu fa le nganga ia Samoa ia kasir nga ako mo mo la langa o le to na ia fa fia ngai ia a fai Samoa why not why not here in New Zealand or Australia or USA or Hawaii or where? Fatu I fo. Ya e mana tua la le se senga. Awu mana tua le temili o le se senga o Samoa. O le matua uti o nai e tanto tamau ainga Samoa wa ngā vai kai. Tasi le mo Samoa vantule. Ave fai au. O le sa o le ainga. Skua oile sko inga masiro makua le ai uma ena tatou i al sua vai ai nga fai fia ai na tali fia ya le lawa mai lon tantou ele tu e tu no o lenta fe le susu ma le medi o le winga o le na fa matalanga ia e te tango tu ai laupusa isa o la ia ini nai anto no ele tele ala ia lava ia ai pe wa tele le tatou tau fa tu ai fo ai mo ilanto o lanto fa au le tu langa ma le ngaluenga fo o le fafanga ma lau to nai ia ili tau tuaina o whaafengainga so se fai taulanga whaamalo atu asianta ma le proklame o le tau tai ma lo le tau tua ma lo le alo lofa ili au fai ngā luenga le tua ia sifo mai leo o le akau ke whakalofa o na sifo mai leo o whaatalofa i bo ma paanga mai le tātou BluTV ia te leo taimi
tele o tau suafa I le mwhaino ufa malaulawina, au le nganga mawalunga I whaafitai le atua. Ia ono roto filifilia fo I le unanga whaatau vaa. Ia tātou te miritino whaatasi mo muru au foe, mai se fo I le whaasoaina o le porokalame. Ia o a fo ini nai manongi au malu. Ia o a fo I le longo pueli ino lo taupa. Ia malo tau ma o folofa me whaatalofa atuai. Ia ti outu umalava helunga o le porokalame. Maru ainga makelani, whaafitai mafuta mai, ile nei vaenga o le afiafi, I like your name. Tasi le vaenga ia tea. Io tele au te fia mo utanu o I winga o tau suafa. I onisi fo I ta uma iau tau suafa, wha I umatulanga wapena. Ia whaingo fia no uloa o tau tamali anga mo tau whasino manga. So, whaafitai tele mafuta mai, maru ainga makelani o winga walangi whatura utala. I like that name. El ta uma ia malu ai ainga. Maria for the day, Christ Church, o mai tātou I kalastete po le rewha Samoa sa o kalastete. O le stete o Keriso, po le ai o Keriso, ia po o le pitonu o Keriso. Po le motu o Keriso. Ia po o le ai o tangata, io a mio fa Keriso. E sa o au Maria. Talo fantu le porukalame le rivanga le fiafi, a Messi, ma tautia Wendy Roberts. Ia whaafitai le mafuta mai le porokalame. Baman to manongi, ia whaafitai atu foi, mafutanga le rivanga o le fiafi, ia paise foi, o le whiriwhirino, o le tantu o unanga I le aso, ma le aso. Sunga mi ngao, lepu tavoi, ta maiti o le tipa ula, whaatalo fantu, mo foro fantu. Ia, I le rivanga le fiafi, tu whenea foi lani, ma le tau rivanga, ia paise foi, ia, le fionga le lipule anai, po o le fionga fuimono le mafuta mai foi I o e whaka umangeanga mafusi le ofisa le vuwa e tunga le toe tupou moiofo lau mau manuma whaataro whatu asianta I oe. Your name sounded like tamasi o tahini tonga. Pese suafa foi le tonga ia te o se ta ita ia e whaataro whatu whaavitai mo le mafutanga ia to whenea manti le pule whaavitele mafuta mai ia ile ai au le leile nei o Long Beach in California, America. Se uso ia pupi Mr. Police ile lo mo Wellington ma le fale tua la le leile me se fole no falo io fa tele me se foi o le mafutanga ia sunga ia tama Samoa afua. Tali me le fa tele mafuta mai me se foi ia au tala va ti wola. E mafuta me foi le tato proclame atanesi le pepe tangaloa fa tele mafuta mai ia sau war suafa le pepe ia iri kau yese fa singo manga o ia tanto fastouta ia e foi le pepe tele fastota ia falasiu ia ainga sa tual io e fa aftai ma futa mai ngol proclame le vanga la fiafi me se fo uso ia Ontario io e fa aftai ma futa mai a fo file mu sambueru fa aftai fo ma futa mai ia vele ma futa mai pa mastenof ma lo lava aftai ia hotel e il to o pa mastenof le il mantu fal te lo pete o to ma sani le ia ia fa talo fa to fo ile sunga ia la lo pau ia me se fo io to a se tonga ia fa lo tanga le ma futa mai na pa mastenof ia ma lo lava Elisa autofonga Hawkins Rancho Kiukamona California is e uanga sau I masisi ngo pe e unga se mai masinga monga I lunga ni tatu fa tai Elisa ia o California e mafuta mai ma lo lava ma se pito va Betty ia Cangelina pito va le mafuta mai nai Brisbane Australia Kingaroy nai ai Brisbane Australia After mafuta mai Terence Huckins ia me se fo le tou mafutanga le vanga le afiafi mai se fo ia o Spetslavea tamiti sa fotu tamiti o le Vaisilika le mafuta mai runga le prokalame ia me se fo sunga ia muleo vai fiu mauto uma lava ia o tele Lucas Siaso after mafuta mai Campbelltown I Sydney Australia ia me se fo la junior va ngai mai ia Vaetolo le mafuta mai foi Brisbane Australia vui kortita ngai e oi talo fa se tena matua le fionga ia vui io fai ta foi le fio lo flelo me se foi ia o le so se yuli ia e me se foi la ia o le la le tai o lo wofo ia ma le faututanga le mo al tu ia tua io le mafuta mai na St John's ia matu I Aukilani atalo fantu
le vangala fiafi na nai ma le tau mafutanga mawama nai whaafitai le mafuta mai ia me se foi la mali funti Margarita ma le totele Sharon Elisai Salea te niti CCWS ma le tautonga le nei vanga le fiafi pe foi la ia ala se fuiva io e se fale ali le mafuta mai i le tanto programe Maota uma la lunga le tanto YouTube channel se taimi o to FM mai ia ai se tato fanga solo ina inisio vaenga fo io le tanto updates manisi mo sa tu so ki kilo kwa maro le e ai le so tanga to Tonga. My great grandmother is from Tonga on my father's side to po moi hofo sa olele io e se le make poko kamale o asiata sole ia le na e la ufa confirm si tamali ile ia posi te li lo posi tamai tai posi ali to lo lo fo ia suaf ia sa ora le ilo na so tanga i le tu o Tonga mana tua a o tatu o ilo lai i le vaenga le Tasi no tanto news update o le ta longa matango fie ma le manta ina lea ua mata uma iai le lalolangi e fie le ta longa liki po le laka piliki lea o le anto e feto ai tama mamafa o le Pasifika iyo o le tama ai o le uso ta aloa tama o le uso mate maatonga ma le toa Samoa iyo this coming Monday same time len ta alo tatou male au furan lea o le afatu langa mai ai ia le ta alo ai ia o tatou tama mamafaia mate maatonga mana tua o le au le mate maatonga sa semi final le World Cup len te nik mau unga le tulanga o lo i Tonga au Samoa ia ele fo ile tatou ta alo so o matonga ele se vainga fo le na mea ele fo ia tatou le fa to ilalo le au Tonga ia ele fo ia konga na malo ia tatou ai ole laua lunga lava me umai lo loto wai man tu te sau mai mangele e na ole 5 minute te savali tu ai lo fale anga ia tu le town center o te langona mai po uma fa e nga pu e fai o te le yo ai lava o te masalo o le po le talonga le la o mo fa te alo fai mai singa o ka mai live update fo le a o le wingo lo fa mantalanga ia tatou sa mo wai sia fo ia maua telo ni Tonga le tanto por kala me se vanga la isi to fine po si so le mafuta mai ai o le fautua e vatu se manga ia ai tatou tata fu a fatasi au fu le vevesi au fu le fa wo solo ma na ia le sa vale le sa se solo mai malo sunga ia siki ashu a me se fo yo si malo mai Tonga na mai le la tu alalo ma le la ngani ia ma le la petai fo tatu sanga iane tapu wa i ta longa tama e ka alo kama o le uso e pe o le tala na fai ia moango tu ti ama puti o le tolo ula ma le tu o le tala le na o le tala fonoti ina ofisili an tu mo oi le pisa mai ku mo se o le wodi e ka alo me fa fo le tau o si langi o lo ngase ngasi fa mai oi o lo kali o mangu ki a me se for kamale o puto le tolo ula ma le tua puto le tolo ula le tama mele ngale nu le uso fuatino e fan na ua ia le tama o mangu tia kasen se la wori ia fa mai lole ma le to ina le fionga le tupu to fai fa ya fonoti oi ia aua baby ka alo ama pisa tama o le uso io e uso lantina ia o tanto usamo e ile ma vaenga foi le tau ia tanto ile ma vaenga ai tuli metala e ale na toi fo ia ile o le tupu tonga o tala ife ai fai mai lana ma le lenga wa mali e toa wa malo ta o le au walu tele toi sa a fai o ke ko sa ke le sa so fia ka o ke sa ke fola o ina ile teritonunga o le fa Samoa na sui ile o singa o le tatou fia ngainga ma le tatou fa awonga ma le fa ainga matonga wa tatou le to e mafuta ono ni taua i tau me ai ma upenga ai a fai tatou te toe feilo ai ia o folonga ai afia ila o ta alonga o falanga mai io e faonga ai le mafaufa io i tulanga la walunga lo ia io tu la lo le na tau na matu mo tatou tau tuanga a me se foi mantua e fautua ina io to walo ma fa na ia tau ia dili fai ki o inga le supporter sa tangata monia pa wala me pa ia se maka pa wala me a wala fai maka fu ka ko fu a matulang fa pena fa pai pai a wala manuia a ve ka ko fu ai ku fa le fale e to e ta fu il teu sanga fo
O te langolango lai ha uia le nā vaenga, I have no problem with that. I langolango leanga o le titi whaitama o le tangata Samoa. E whaali lau support. Ai, a vere fautuanga i le whanau. O tō o e whai vaenga ia ma tō langolango. Se o e whao ma whao i nei tamiti tonga, ma te niti tonga. Fia whaatasi. Support leisi. Io asikoa konga fia, asikoa Samoa fia, whoever come out best. Anto no le aule nana o lo tapena le leia la tau tapena nga matulanga whapena. Ia, o le vaenga nao leisi update mana o yeli tātou porukalame. O leisi vaenga o le update o le tātou porukalame. O le whatautonga i le malamana le la, le taiao. O le prestene o le whamasinonga o whanua masuafa tonu sio tātou utunu o Samoa. Le fionga, ia le satele rapi vai. E se lo fia ia le update le le anga o le ua toe fidifidia ele fo le fionga i le tama le aingo ma venga aingo tupu aingo nofo ma aingo papa ia ala la ta i le falefao taua ia ma le fitalinga ia le lunga ia ma to o vaisingano le ala ua toe ma toe alanga mamalu o le tamaloa. Ia, mai le motele se la fai, le fionga le satele. Ala falafa tu. O le aloli il kama. Iyo. Kama ele tau talao ngafa tau tupu. Ia, ma te tua fo o sala masina. Iyo. Mai a tapu mana ia sala masina. Ia, ma uar kama o. Tapu mana ia le lua. Kama le lenga ave kuai fale halili. Suia leo longa ingoa. Ai fa upopo ia tapu le satele. Ia le kama la lea. Le ala ua tofia nei le fionga i le santele, rapi vai, ia e whiriwhiria a vea ma prestene, ole whamasinonga o whanua masuafa i te tono o sio tātou utunuu o Samoa. E na ua mawai ai le pasi eino le tūla fono, doe teu ngo le tūla fono whaamai. Lea sa mai lava i le tasi iwa varu tasi, se ia pa ia lea so se furu ma le wha o ki topa, lua hafe lua se furu. Le ua toe sui ai ma toe teu winai. I lalo whaavai. Ia, lea la ua iei le suinga lea. Ua mai ai ma whaalea o ngai nai le no fua inga le fo isa avea ma whaamisinonga whanuma suafa le tausanga ua ma vai antu le fionga i fpulea ai antila ropati. Ia ai se e mai ma suia le nfo ta vita. Tama le aingo ma vaenga. Ia. Wa fo il fautautanga ia le lunga ma le whawhaya sa taua le fionga ia le santele rapi vai. Le sa whaatautoina le fionga i le ao ma manu. O le malotu to tasi o Samoa. Lana fionga ia i le tuia ana tui ma le li whano va le toa suala uvi le lua. Aua iei whaatasi malona ma siofo le fionga i le matua ia whaamausili le nafo va le toa. Ia, whaatasi e foila ma le fionga i le sui al fono sui tofia. Le fionga i le tamaswafa le fionga i le mamea ropati. Ia, ma le masiofo. Ranganta i lea sa awa i foi ia le whaatau whengai o le whainga malo tono o sio tātou watino. Le fionga i le whongawhitalai, le songa le papali, li o te umasipau. Ranganta i lea o le fionga i le whaamasino sili. O whaamasinonga o Samoa. Le fionga i asimativa. Pires. Ia ngante lea o le fionga i le tamaitai pa le mia. Le fionga le sao whapito, le fionga ia fia mea Naomi mataafa. Ia ma le tele o ilantou o nisi o whaamasino wa whaamawai, retire, ia o whaamasino o lo iai, ia masui o le malo, lea sa palewhianga i le taiao. Ia ma le whaatautoina o le whaamasino fau, po le pristine o whaamasino o whanoma sua whamanatua. E le fau le kamaloa. Taimi a fo yo whaatau nuu o na tofi whaamasinonga i le whaamasinonga morunga. Ia o le telo taimi e tele na sauma preside. Ia vea ma prestene. Malu i taimi fo yo iloino whaamasinonga whanua masuafa. Se taimi alu i le whaasoa le tātou prokalami. E mesi, o le toe tau oto ina mai. O lana saunoanga. I le daiao na le la. E manatu. Whaafiteitele tātou company langalanga sua, major sponsors e Tasi Market, maisi o le tau o nanga, e tātou whale o loa tolu, mai lava i Triangle Road i Messi, West Auckland, e ama le tātou whale o loa i GI, e maisi fo le tātou whale o loa i Papakura, mō so o se o loa, ma se whaataunga mai Samoa, mātu motu o le Pasifika, maisi o Aotearoa nei,
Whaafta ia tō me se fōle Lucila, real estate, Realty and property brokers. I Samoa ia me se fōi. O iso au nanga le Pacific 40 me le tālo whawhauntia whaaftai mo le lango sui no le tātou programi. Na on tātou me ia tuai le tātou malolonga, fōi mai, whai tātou whaasoa, ma sia tātou toi te pā i nei motu ngā afa, o le saunoanga mahantangofie, a le fionga i le Prestene, whaamsinonga whanoma swafa le fionga le Satele Rapi Vaai, pēr mai a tātou whaasalong whaapisnesi nei. Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may ka na mo vine kway. Amang yung kulos fangaw, makakulong talo fakagchoy sa repay tilos fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nga may kasi nas fangaw, if silpe if you po. Uso, kan yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so if you pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Tomasi. Maro. Payment. Talo for matcha. Yo e taimara wati tonu suma le whaminu tu te neli tu lai lima a e talanoa i se whaataunga e whai Samoa Pacific 40 ma le talo whawauja le au unanga mua le veilu ma whau. Iyo, po wheke kami ai wa matua ngao i le manawa vai anturu whafunga sa. Na ona e Taupea mai lavo na iau ainga ia tunu i whafo omi atu sina tolu se furu tala ni usila maualau pizza la po ale chotis pizza si nai Samoa ia po se fale inga ki whaakama mawhai. Iyo, ai lo i loe malo. E umalo le malo se le vauta e tue sa vali lo wha. Marolo sai marolo fatto Tony so il giorno per proclame na tali pele pesamino fa tali ma mai me se foi ia o le uto e so ni mai fa tali al to fine le la o oti le ia wala ngai fa tu o isi o suafa ia e tati tau le lo pe o se li posto mai tai ale la u fa manino mai il to fine ia tu po moheofo ke manga e ka u le fa prapa le ka unga fa konga iyo tupo moheofo manuma o tamaitai Tonga and Samoa, and my mother is a toal payali from le fioanga o Satapuala o yelenala te nito le falea ana wale fio toal payali ai me se foi ale lauti na lau le lei ala tai foi le la au na fusia faututanga vaili ala fala fatuno le to o le falea ana ma malu le falea ana iyo te niti la fa tai foi le toi fa manino ina maina ma lo le fa ma fa mai le tanto proclami le vango la fiafia besi foi o talo sanga setu fa tai ma fa mai Junior Vaetolo fa tai foi mole ma fa tanga besi foi fa mulianga mole tanto proclami besi foi Francis COC ba utu ma la vai lungo le proclami manu Zakaria fa tai fa mulianga le proclami tato mai se fa sina ta mai fa so tato tala no winga le sau noanga ile malama wa mo wantu na lela ale fionga ile Prestene wa fa tautoina ia po le Prestene fo mo le taimi official nei o whamsinonga whanua masua whaitono sio tātu o tunu o Samoa le fionga ia le Satele Rapi Vaai i le tae na lela. Ma nei ai o nei vaenga, ai manatu se tātou mei mua le whatautonga le swearing in le sa whataunuina e le fionga le ao le malo. Toi te pamba iei ma e silisila mai iei. Ia ma nei vaenga e umafa iei le tātou whasoa. Le latu ina tūrunga le tātou screen. Fionga Satele Rapi Vaai le o tokia mo le so we know to the skin of snow of the sort of the here Samoa le was started roughly Vaai and so to the Malaya
O se toe whaatepa le nā le tātou porokalame i le vainga i le tae ona lela. Ina ua whaatautoina le fionga i le prestene o le whaamasinonga o whanua masuafa Samoa. I luma o lana fionga i le au mamalu o le malo o Samoa. Le fionga i le tui maleli i whanu. Ia mana ia foi a meise ia o punga o le tautonga o te lo foi. E le fou i le fionga ia le santele. Le tūla ia i fi tūlanga whapen. Mana tua foi. Sina le o tonga pu foi le lua o te lo na o to no fale ia santu ia ma ai lo finangalo. Ia le vaisua le a meise foi o le unanga le fionga le santele. E le tau fisilingia sili le lua se fulu tausanga. Nga lue mai ai ia i le matanga luenga po le ofisa o whaamisinonga. Ese mai ai lona tūlanga o vea o i o se loia. I tu tonu o Samoa. Mana tua fo i o le fionga ia le santele, rapi vai. Ia o siona tua ia le santele. Le sa iai mua. Wa o le swafa fo i le samatai ai le toe ina matua. Ia matua i santaua. Sa avea fo i ma minista, a sa o lau tau mafufau. Sa avea ma peia o le urua i minista o ngaluenga. I think I'm confident. O sa o lau ia e whapea fo i o tau le runga tātou por kalame tau te fisosoni mai. Ngo le uto e tau alua hila o mafufau te mio o le aonga i le o ino minista ma whasolonga. I am pretty comfortable. O le tua o le fionga ia le sa rapi vai. Le sa matua. Ia lea sa avea mauruai minista o ngā luenga i tu tono si o tātou o tunu utalu ona tuto tasi. So ai o le toina ia le sa tele fo i matua. Le tua o le sa rapi vai. O se uso o le sa avea mapale mia. Whaavai o le HRPP. Ia le fionga i le alolii. Le fionga ia va ai kolone. E uso la. E uso le fionga ia va ai kolone. Ma le tua o le fionga i le whaamasino Presteno whaamasino o whanoma swafa lewa iai nei. Ia au whaisi o malamlama tele iai ona o le santaua o le whale malu mai santaua o le Vaoliko. Ia o si o mantou fo i lea o tapa au tausi ia o le whale whautaua e me se o le whautautanga ia le alunga. Swafa le santele. Ia i te tonu o si o mantou fo i e fio anga i le motu i salafai. O sina liro fo i le watu o tele nso i lantou e tu fisiri fa pepo se alo whaasino ia va ai kolone. O le uso va ai kolone. Ia le fionga ia le santele matua. Leala e iai ia le fionga i le whaamasino le sa avea ma whaamasinonga maulunga. Ia o lewa avea ma presteno whaamasinonga. Ia e la si ona uso fo i pea na whaima o shout out atu iai le telo taimi lea e lo ia. O le nei ainga. Maana ia fo i lea wana information. Peio le matata lea le ainga lea. Tu loa le swafa. Le vaai. E fo le lantou vaai law firm. Ia, mana tua fo le matou sui faipule mai i tausanga i tele o tuana ia tua failangi lana folonga. Ia, le fionga i tau whaare sua fai asiata sale i mova ai o le loia fo. Cousins la le wali ia, tausonga la le vaanga le. O asiata la sale i mova ai, ia o le fionga va ai le awa maliwa dunei le fionga i le aloli. Ia, papu va ai, ia o vai lupe, o vai moa o vaenga umala vai o alo fasino le fionga i le aloli ia vai kolone. O le fionga ia le santele rapi vai, asiata antinae, ia vai manisi o le totele. Alo fasino le sa avea ma minista foi, urua i minista o ngā luenga. Le ala ua pale mai ai. Ia, le ua whaia koe le sisa kaua le tamai little biography foi le leo. O sa o ia le upu. Ia o le fionga i le presteineo. Whaamisinongo whanua pasuafa. O valama le luas fulu tausanga lona to mai. Faa le whaamisinonga. Mana tua o le tasi iwa i vono. Lena au mai lunga i lana saunoanga. Le sa tofi ai o ia. Ia masai ai le foi sa ave mao ma malu le malo ni tausanga se tele. Songa le nofo, songa le mali toa. Ua whailangi lana folom. Taru mawhili le lua. Ia na sai ni ela na warrant. Foi le practice ai. Faa i le vahenga o whaapasinonga maurunga a Samoa. Ia sau ai lava le tautua sau lava. Ia se ia pa ia le lua hafes furufitu. Lea sa whaamawai ai. Ia o te mifila le sa whai malanga tuai nā i le atunu ufo ilo nauru ma avea i mwhaamasinosili nā i whaamasinonga ale atunu o nauru.
toe fo i mai ai la ia lea ia toe fa au le lua felu se fulu ele na toe ona o tūlanga fo i le mo o mianga i le tau vesi visinga na whea ngai nei ole maalia la fo i ole keise le amis ia walanga le fo o te tau fa alongo atu fo o le ala vo toe ave e le sa avea ma pristine mua le fionga fipule o le utoe ave le fa masinonga lowinga e wina toe au mai fafo le fa masinonga lana dalo sanga le sa avantu ina ia au mai se polo inga le tu mau e fa atu mawina i lava ia avea ma pristine o le fa masinonga fa nome sofa e wia ina tongi mai fafo le fa masinonga fa fa ngofiele ngana peita e le o malia lava ina le to family utanga le sa avea ma pristine mo le ala ua ia doe challenginga ia po o toe luina fo i le fa masinonga e tau wala antu la na mau le vaenga fo i le fa pe mai e le ai o le fa malo loina o ngaia o le fa malo loina o ia e te tau ona mali lie mai ai le parliament e ave o le parliament vai vore lu vai ko ia le la toe lu ia fo ai mana tua ia o le fionga fa masingo sili le na tali mai ma faya mai le tūlanga o le talia ina o lana taro sanga le sa au batu. Ona. E iei le ona le iei. Ona fo. O le whainga ma lo le ana ma vai atu nei. O ila tau tonu lava ia na toi suia le tū la fono teu tau whaofi ma le tū la fono teu o le wha vai. Le sa saua i lava le tasiva valutasi. Ako ako e keu ngei ala lena ta ua li sau noanga le fionga ia le sateli. Tolu se furu ma le iwa tausanga. Ai fako ako e lokea. I le lua afe lua se furu le sufa o ki topa. Lea fatu ato e teu wa ina. Le suinga la lea. Mai le suinga tuai sa iai. O le komisi su e o ngā ruenga su e le whamisinonga. O la doue a vele faukuanga. I le ao o le malo. E te tauai ona tofia se faa masino o le faa masinonga o whanua masuafa. Komisi o ngā luenga a le faa masinonga. Saulo i le lua hafe, lua se furu. Filifili le fai ngā malo le saiai. Sui le merenga. Instead o le filifili o le faukuanga le komisi o le faa masinonga. Ai o le a mai lalo o le fai ngā malo o le palemia. Palemia ma le fai ngā malo. O lantou e fautuaina le ao o le malo. Ina ia fai al filifilinga lea. Ia lea lau fai. O le mele na lauta fia anta ia uia. Lea lau fai. A le fai aku. Ia o le ngei fo ko e fasanga mai fai mai. Le ai se e sori fa vai. O lau fesili. O ai lai whaatanga e, o ai tau te whaatanga e soria le whaavai. A o ai tau te le whaatanga e soria. Ia. Walango lena tau whaia nei le suinga. Nei lalo le, sa uki kilo kuia unoutunga ukango, su e mai, to e alu fu ilele i uka. O whaamasinonga ia le iai. Beia o le vaenga lua fe lua se furu. Le toi teu no le tūla fono. Ai nai lalo le vaenga ono fitu puipuiono. Ono fitu puipuiono ngai e kamanga. E solo ia ai. Mea manga ko kofi mai le kasiiva valutasi. Lalo le whamisinonga whanome suafa. Solo ia mai i. Aso se furu wha o ke topa lua afe lua se furu. Le whamangingo mai e le maenga foi lea ono fitu pui ono. No more. Iyo, no more. Sa o kusinga e kisi e resi. Fa ngunga ma ko e fa ko e kisi o me. On se kisi no more. Lo no winga la. Se ivanga nga ai fa masino e tofia mai ilalo ole suinga lea nga pasi ai. Le tu la fono lea i lea so se furu ma le fa o ke topa lua felua lua. So se fa masingo ala po le preskengi o fa masingo o fa uma so fa e fili mai i lalo le vaenga fou lea. Kamala lea. Le fa ko a palai ai le lua ma le lua
Vaetolo pasenge po ayanga mele kau fai pale me. Ia. Simple as that. O le fisili la, o le fisili e fia kati. O fea kongu o pili ia po whainga whaavai o kula fongo whamsingo fongo mesua wha leanga la vea ai lalo fe pule ai. Whawhaingo fia ar keisia. Ma le telefu o le maungasu. O fea o vaenga ia. Leang ma whaakauko ai ia le tofia ina o fe pule ai. Antila Robert e a vea ma prestene. Nga aafia mai lalo kasiva varukasi. Le act lea 1981. Whamasinonga a whinga whaavai whamasinonga whanoma suafa. Pe nga appointed i lalo o le lua awhelua se fu. Le suinga lea i le sufa o kitopa. Ia. E maua lo le kali o le merenga. Whamai lo marangang orga me ki maa kou sa vai. Lo ma le teis. Ele marke. Ai whamai e maua lo le kali. Lo ma le teis. O inga. Mana tua fo ile keisi lena au vantu lena toi ave ai moli ta ia ye le sa ave prestane of no suafa a fe pulea ia le fionga i le minister o famsinonga ale fa du tanga ia matamua vasanti ia male fionga lo ye siri le sa ave fo ile le famsinonga fa mai e le ai inga mai fu ai o ko fa mai famsingo sili kango fa sa o ai ming ska mal vaenga lea e ko ke lea ya mai i le ku ko kasi o kiuke mam ka fa yoi manga ruenga ale fam singo fo mo sofa ko sa ko kiki fa mai fa mole si mativa tu lo wa to finga fa mole fa sa o ai ming ska le e sa nga ya mai le mele ka u ye ai va ku ai fa sanga mai fam singo sili fa ai fa sanga mai fa mai o ilanto mama me sa kofia mai ma operate mai lalo le act lea whamasinonga whanuma sofa tasi iwa walu tasi. Se ia o mai inga ua pasia le luafe lua se furu. Ile aso sufa o kitopa. Solo ia uma. Iyo. E no school before I loinga. Solo ia uma. Mana tuala, o lea lai mangingo le leile fionga ia fipulea ia antila Robati. O ia sa appointed i lalo o terms and conditions o le act tasiiva varutasi. Mangingo le lei. Otherwise, e o mai ai le kaimiringei, lai fai aftauinga o le luiruinga o le mele. Ainga au mai loa le whamsingo sili. No school before lo inga masia ka kumka up. Uma inga. Iyo. O mea nga whaka vale mai whaingo fie. La vea i ma whamsingo fumu sof. Ma mea lava ma cases nga whaka vale mai kaimira nga kasiva varukasi. Se ia o mai nga upasia me fau le lenga pasia le whainga malo tuai. Solo ia. Solo ia uma. Malama le ia la inga le fionga ia fpule ai. Le sa avea ma prestane famso. Malama le inga po fiolai. Le ropenga ma nga umalonga fai kau fa pe o e u ki ai la ma u mele. E la vea ai mai. Le la sa wai lo la vaenga le. Nai le vaenga na ono fitu pui ono. Ila lo le vaenga le le na pasia le lua filo sfulu. Tu la fono o le toi teu unga o le tu la fono famso no swafa. Le anga sui ai loa, fai mai, e le to i lalo le komisi su o ngā luenga su e ale whamasinonga, o i le ko i lalo ia au tau i ale whiriwhiringa o le peleskeinge e ala i sa tau fautuanga e ave i le ao le malo. Instead, o le a mei mai lalo o le malo e ala i le pale mia. Malana fautuanga e ave i le ao le malo na te whiriwhirina. Mangingo ia. Se vangarga kai ia o farka kai le va ai fai va inga mangingo afo tu fa faingo fienga nga o le tali la le tau te so ea le fo ia fa so ai le pro kala mele le o le kali o fe tonu le sa fa tau to mai ai le sa ia fa tau tonga le na function mai ai le o nanga a le sa avea ma fa prestine famsino no so fa bomo
nga amaka mai le swinga le lua firu se furu pe sa sau lalo ai le suia kula fong yor kalinga o le tali na sau mai lalo varukas o le vaenga la le fa vai ai le swinga le fai nei le malo o lea e fa vai e le ona o le sori kula fong fo ile le pula ile nga fai le ai e le o fa vai mai le menga fo ile le nga fi nga o le palmenge ile ona ai o le mea le whaavai ai, e whaavai mai lalo, ua solo ia uma o kou finga, ua solo ia uma mea nganga whai, i le moment na wha malo si ai, le swinga lea, lea susufa o ki topa, lua afe, lua sifu. Lea la ngā rusa o le process lea. E ausia kausanga, kalu ngā vea maseloia, ia, fesili, e ausia e le sātele le nā vaenga, o kasetik ke roe makua aku le lo ia ale santele tu lo lava e matua atu ia te au malo uolanga ia ma te lo tatou le fafonga mai ia tik le ngā box saule si ia inga ngai sa wai e tau fa le tonu na ma fau pe yini ngase fu ile le ono afeki ai fa unga fai o ka se kidia saule si le si kingi pusa e ini ana mea era sao le fa fing e ini ana ni vaenga fa soli tu la fono fu ile le afia ono lipi nga me ia sao malesi vaenga fu ngale ngai fa mai e ova ma se wa to se fitu tausanga taluna ave mamatai ia ola ka kali ia e makua ku fu le makai o le sa wa ke ola e uia wole vanga le sa ia wole vanga le sa ia ia la fionga fu ile pristine from snong of no maswaf ia nga o mea tik ka me le yengi i kam ia le na ai le quote manaia ai le saunoanga manaia le so tango e play e tulunga na fa sifo ai ia le fa tama swali inga ale fionga ile pristine fo i lana saunoanga saunoanga fa tau po ka ko ave ia ile ka ko i faingal parliament lana sau noanga fa tau po e na fainga lela e la si vai ngalela play e tulunga e tote mai mo mai sa mo e inu ele na tangata le fampia se tulo ai ona na ai fa msino no funu swa wala kole nga ti di fo ila e o lo tifa nei se tulo fa msino no funu swa wala mauton le foi la tutto i do wa fu la tuma o tifa tu na ia manu teleina a fiona la malu la musiofo lo famiglia le tua la sunga tai o saninga ai mai se la fiona ti mai tai pania ma la inga amista ha pero ina fiona fonga la Famania foi le tua la fiona il famicidi, ma il tato ai na sino. Ne o uma ma no ma pami. O la fiona la valela fa ugu e ai no fissa fa sino. Ma fa molto sa uku. E lo fa fitai le suona e le stana. Lo suona a mua roni ma le fissa lo fa sino. Mo la tota penanga mo le neita ya. Ia manu ia tele fufuanga o lo toe, no nei vai e se le tamali i ole, mo palo a tama mantutua, ai e se le anoa o le vaenga lea sa si ui eila na saunoanga. E inu e le na tusia le tu la fono, lua afe lua se fulu, le fangupia, tu lou wa Samoa. Ai ki kifa umai ngai fa masingo ese le manai o le fa to fala inga e inu e le na tusia le tu la fono pe faia le tu la fono le ar ku la fono le vesienge ai ona na ai matitifa solo ai na yali mata mai tai fa masino fa no masua fa tu low e fa fonga maua a Samoa.
le fo ilala ki fakifa ai mar ka mai ki ola ingo ma vai you know esele ano ya ele tau selua tu ele tau vi e fo I tama fa sa o le fa tau male pa tu tanga ya le lunga ya fa fo tate mantanana ya sala lo ta mantanana iyo lenga wa ano le tau tua wa dele foi ia mata upu onga mata upu soua mata upu lolo wa mata upu toi na ale mapu ia ua matala ia senga ia maui matulanga ta oto ta otonga le ona olana fato fala inga ia sanga yane ayo le tai faia foi le leo fale malu ia po o Vaoliko ia ala falafa tuna o le tāwano no fo lea lau fionga le santele I to tono le tāntou nuu wai atu suli ma feoi mai se fo o mamalu o le fioanga tu lou le Maota I fau papa ma whaanu uali sanga yane ai o le tai o mamana awane I fanto matuna ina le tofa ia uumi ia mamau bona o lo fuesina ia e alo fu afa ia male tu umata mangaina o le fa masino nga tonu e sulu fanga iai Samoa mo na tangata mana ia le si vaenga na o maua mai lau koutana le lai saunuanga le te fia fai tauina ia fasi foi fa mulianga o proklame mo lau fionga le tama fa sau le lunga mar fa tau va antu ai ngo ma vaenga o vevesi e fea ngai ma le fa masino I le so e faa upenga antili nai le faa masino e taliantu I lui tau o le a tupu I le lumanai. O kase mana ia. O vevesi e fea ngai ma le faa masino I le so e faa upenga antili nai le faa masino e taliantu I lui tau o le a tupu mai I le lumanai po taiau. Ia. Le naua. Tolo mtu pala tapu I mai aingo mavenga aingo tupu aingo ma ainga o papa vai atu le fau tanga le lunga ma le fa sa taua ia ma to o fau papa tu lou e tua iai vai singano ia manuia lo wal favor tapu ai ia lo tu malo tapu ai lo ainga tapu ai Samoa antoa ia ai fa le fulu ia ma ia lele malia lo tia ia awale tautuaina o Samoa mo na tangata ia e maise o ni le lei ma vaenga e toi teu ia awa fo ile sulfanga Samoa mo le manuia antaeo ia ka wurunga I ma proklame o Tautai A'e le vanga o le fiafi mo le fabitoa la fa malo le nei taimi o le fiafi sia manto wa pisa ia e maise fo I o palefia ngai ia fa o wino fo fuanga proklame sia manto lo mo lupe foi va ese ia I le manto wa no fuanga le nai le MIT nai le 5 Otara Road ia nai le South Seas Healthcare ia life at Tautai A'e le to fale to favor sunga ya sua Lawrence jing mal fale lua lo to ainga ia mal senga ula tatau fa te tele mo moli atu le fa malo mal fa te tele ia me songa lu nga fai lima vai ya solo manto pisa ia le ne me vai ai tela mai o dara vetu a mata mai lava le no le tai au se ia pa ia le afiafi po le fitu po le val te mau ai fo ia u ya so mai lava lina ia me se fa tu tengo le tu ina lava fo ia o se tanto tu no me se ila to ia mo mi fo ile so swan ia fa ta ile ma se fa mtalanga le neva nga le afiafi fa te tele Samoa le tu no pele le loto ma le nganga ia me se fo o wo ma pa anga ma mai le tanto proklame fa tailu tu titi fa tamba le ne o nanga ia ele lilo ele la noa I lau tapu inga ai fa tailu tu sei no le proklame ia wa avea la fo I fusi le fau malo ia tanto ainga mo tanto feleni ia ma tanto militino I la velunga o proklame me se fo ia o sta tu mo le unanga mo tato ia alo fa mai le tu le nei tai mo le fiafi tai atu lo tu soifu fa mai anga luenga o pare fengai ia nisi fo I fa si fo le fiafi o a uma tu langa o malu mele poma fa sauni to fanga alofa ngia ele tua maru pui le tu soifua fra ila so taiao
tau sa ilis tātou fsota inga ila so taiao i Samoa, ia amanuia, ia e whailo antu fo ima whaalau tele lungo le programi. Wha mangaro se tau talanga po se upu wale tau tamali, la fo i fonga Vaetele, ia ai alofa tele atu asiata mo utu malava, whaaftaile tau mai moanga, soifua mai amanuia. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata i lea, mo ila tau e fia le tātou tamo le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa i so si tu ainga sizes. Whape fo ila kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo wharam, la ngata fo i leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawe, in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai sa moa o le whia ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no whanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties.